hagati ya leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC M23 cyararangiye. Nubwo itangazo rya nyuma rivuga ko hari intambwe yatewe nta bwumvikane bwagezeyo ku ngingo y'ingenzi nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa RFI. Ibyo rero ndaje ngo tubiganireho ndetse tuze no kuganira noneho ku bwumvikane ku gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse no mu bijyanye no guhanahana imfungwa zirenga 400 mu minsi 10 iri mbere. Aho ni hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro ry'abarwanyi ba AFCM 23. Ibi ni bimwe mu myanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro byaberaga mu Busuwisi kuva tariki ya 13 kugeza ku ya 17 Mata. Ibi ni ibiganiro byashyigikiwe n'ubundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari, bari bafite inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo bya Afurika y'Uburasirazuba, mu bibazo byo muri aka karere, by'umwihariko bibanda ku ihuriro ry'abarwanyi ba AFC 23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ndi Hoziyana Benga, in the quick times news, ndaje ngo tubiganireho. Uwo tarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu ko, kandi nawe utajya usharinga ibiganiro byacu ndetse n'amakuru kugira ngo n'abandi bamenyera amakuru meza ku gihe, nenda gusaba gusharinga ibiganiro byacu. Muhaye ikaze rero. Nyuma y'iminsi 5 ibiganiro byabereye i Montrex nk'uburyo nabikugaga mu Busuwisi, ni ibiganiro byatangiye tariki ya 13 bigeza tariki ya 17. Ni icyiciro cya 9 cy'imishyikirano hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na AFC M23. Ibiganiro rero byararangiye, gusa nta tangazo rya nyuma rivuga ko hari intambwe yatewe cyangwa se ku bwumvikane ku ngingo z'ingenzi, ariko hari imwe mu myanzuro bafatiyeho. Turi yisunga ibiro ntaramakuru by'Abafaransa byari biri hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi, RFI. Protokole ya 3 y'amasezerano y'ibanze yasinyiwe i Doha umwaka ushize muri 2025, cyane cyane ku bibazo by'ubutabera n'uburyo ubufasha bw'ubutabazi bugera ku babukeneye hari mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo hatatangajwe ko hari intambwe yatewe, ibiganiro byari bikomeye kandi birimo ubushyamirane nk'uko isoko y'amakuru mu by'ubudiplomasi yaganiriye na RFI ibivuga. Itangazo rya nyuma ahanini rifasha buri ruhande kuva ku meza y'ibiganiro rutagize igihombo cy'icyubahiro, ariko mu by'ukuri mu magambo arambuye ukutumvikana kuba kukiri kwinshi. Nubwo nyine ubona ko bashyira umukono ku masezerano ahanini bashaka kutagira igihombo cy'icyubahiro. Icyubahiro niho cyo ahanini baba barwanira bajya mu biganiro. Ubona ko hagati ya AFC 23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'ibiganiro bagiye bagirana ndetse n'amasezerano menshi bagiye basinyana, n'ubundi ubona ko buri wese abashaka icyubahiro muri ayo masezerano. Naho ku bijyanye n'ubutabera, mbere na mbere AFC M23 isaba ko zimwe mu manza z'igihano cy'urupfu zafatiwe bamwe mu bayigize zibanza zikavanwaho ndetse no guhagarika gukurikirana abandi mu nkiko. Iba ariko leta ya Kinshasa yabihakanye yivuye inyuma ivuga ko itabyemera. Hari nabo bireba bari mu bagize ibiganiro byabereye mu Busuwisi muri iki cyumweru. Icyo hano bashatse kuvuga nuko n'ubundi muri babandi baciriwe imanza cyangwa se bafatiwe ibihano by'urupfu, n'ubundi harimo abari bari mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ubona ko byandi nakubwiraga ko ahanini baba bashaka kutagira igihombo cy'icyubahiro. N'ubundi hagati ya AFC 23 ndetse na leta ya Kinshasa, ubona ko ahanini nibyo bari guharanira. Ubwo nimba bamwe bashaka ko babakuraho ibihano bafatiwe, abandi nabo bakaba batabishaka, n'ubundi bashaka kugumiza abayobozi ba AFC M23 mu bihano, bigaragaza neza uburyo uyu mutwe wa AFC 23 waba ari wo uri gushaka icyubahiro, ndetse na leta ya Kinshasa irashaka icyubahiro mbere cyangwa se imbere y'abari bari muri ubu buhuza, ndetse n'umutwe wa AFC 23 nawo ubwawo urimo. Indi ngingo rero ikomeje guteza impaka nk'uko amakuru abivuga n'ibijyanye n'ubukungu. AFC M23 irasaba ko amabanki yongera gufungurwa mu bice igenzura. Amabanki yari yarafunzwe kandi atandukanyijwe n'imiyoborere ya Kinshasa. Ibi bishatse kuvuga ko hano mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se ibindi bice biyoborwa cyangwa se bigenzurwa n'ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23,
banki ntabwo ziri gukora kuko zamaze gutandukanwa n'imiyoborere ya leta ya Kinshasa. Rero bimwe mu byo bifuzaga nabyo muri ibi biganiro ni uko aya mabanki yakongera gufungurwa muri ibi bice bari kugenzura, ariko icyo cyifuzo nacyo leta ya Kinshasa yahise rwose igitera utwatsi. Umutwe wa AFC M23 uvuga kandi ko hari ibibazo bijyanye no kubona pasiporo ku baturage batuye muri ibyo bice, harimo n'abanyamuryango bawo. Ibyo ni bimwe mu byo nawe yifuzaga, ni nk'imbogamizi mbere na mbere yabanje gutanga, ko abaturage batuye muri biriya bice kugira ngo bazapfe kubona pasiporo z'uko baba bajya ahandi birabagora cyane. Rero ibyo nabyo ni zimwe mu mbogamizi bagaragaje muri ibi biganiro byari bimaze igihe cy'iminsi 3. Uyu mutwe wa AFC M23 wasabye ko imitungo y'abanyamuryango bawo wafashwe n'inzego za leta yasubizwa. Icyo hano bari bashatse gusobanura, iki cyifuzo cyabo batanze ni uburyo n'ubundi leta ya Kinshasa yafatiriye imitungo yabo igomba kuyirekura kugira ngo n'ubundi kagahenge kaboneke, cyangwa se bashyire ibyo bari bwumvikane mu ngiro, cyangwa se bemera ibyo bari gusabwa. Hanyuma ikibazo cy'ikibuga cy'indege cya Goma kiracyari mu gihirahiro. Kinshasa irashaka ko hongera gufungurwa kuri icyo kibuga cy'indege cya Goma, ariko AFC M23 ifite impungenge ko cyakoreshwa mu bikorwa bya gisirikare. Aho noneho haba hajemo kwa kutizerana, nubwo basinya amasezerano y'ubworoherane cyangwa se guhana agahenge, ariko harimo no kutumvikana cyangwa se kutizerana. Birumvikana AFC M23 ntabwo iri kwizera leta ya Kinshasa, kuko iratekereza ko ishobora kuhakoreshwa mu bikorwa byayo bya gisirikare. Rero ahangaha hari zimwe mu ntambwe zatewe muri ibi biganiro, ni nabyo noneho tugiye kujyamo neza. AFC M23 na leta ya Kongo basinye mu Suwisi uburyo bushya bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Ni uburyo bwari butegerejwe mu byumweru byinshi, bukaba burimo impande zombi ziri mu makimbirane kugira ngo zibashe kugenzura ihohoterwa ry'agahenge ribera ku butaka. Ni igikoresho gikomereza ku masezerano yari yasinyiwe i Doha kuwa 14 Ukwakira 2025, ndetse no ku mabwiriza ngenderwaho yemejwe kuwa 2 Gashyantare 2026. Ariko se twasobanukirwa dute imiterere y'ubu buryo bushya n'akamaro kimaze? Ahangaha nsubiye inyuma gato kuri ubu buryo bushya bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge mu bijyanye no kugenzura aka gahenge mu minsi bihaye. AFC M23 nayo iri mu bashinzwe kugenzura aka gahenge, aho bari kumwe n'umuryango wa Croix Rouge, Monisco n'indi miryango mpuzamahanga. Ariko noneho AFC M23 yahawemo ijambo mu bijyanye no kugenzura agahenge hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nono imiterere n'uburyo bushya n'akamaro k'ibimaze gusinywa nabyo ndagenda mbigwa, uragenda usobanukirwa uko ukomeza kubana natwe kuri The Quick Times. Ubutegetsi rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 urwanira ku butaka birumvikana bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, basinya amasezerano yo guhanana imfungwa mu minsi 10 iri imbere. Ku ikubitiro hari imfungwa zirenga 400 zigomba guhanahana hagati y'izi mpande zombi. Iyi myanzuro ni yafatiwe n'ubundi muri ibiganiro by'amahoro byari biri kubera mu Busuwisi, byatangiye ku wa 13 uko nabikubwiye kugeza ku wa 17 Mata 2026, bishyigikiwe na Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izarekura imfungwa 311 za AFC M23. Iri huriro naryo rikarekura imfungwa 166 za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikazakorwa ku rwego rwo kongera icyizere hagati y'impande zombi zihanganye. Impande zombi zagaragaje komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ko ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono tariki ya 14 Nzeri 2025. Ahangaha icyo nabasha kubanza kukubwiraho ku bijyanye no guhererekanya imfungwa, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yabanje kwanga izi mfungwa, ivuga ko bashobora koherezwamo maneko cyangwa se uwajya guhungabanya umutekano w'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Akaba arizo mpungenge bari bafite mu gihe AFC M23 yo
yemeraga n'ubundi ko bayiha imfungwa zayo nayo ikaba yazitanga. Tariki ya 14 Mata 2026 leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byagiranye amasezerano yo gutangiza urwego mpuzamahanga ruvuguruye rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, ruzajyamo abantu batatu kuri buri ruhande. Aha ngaho ni ukuvuga ko noneho mu buryo bwo kugenzura aya masezerano, buri ruhande rwose yaba leta ya Kinshasa ndetse na AFC M23 bazafatanya mu kijyanye no kugenzura aka gahenge. Umwanzuro wo gushyiraho uru rwego wafatiwe muri ibi biganiro, bigaragara ko noneho ari we ushobora kuba umuhuza mwiza cyangwa se n'ubufatanye bwiza noneho ka gahenge, kuko ni kenshi bagiye basinyana gukorana AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa, ariko bikarangira uruhande rumwe rubogamye rukica ya masezerano. Abakunda gushyirwa mu majwi cyane ni igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ko n'ubundi mu gihe cy'agahenge bagaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC M23. Biteganyijwe ko kera kabaye EJVM Plus izatangira kugenzura agahenge mu gihe kitarenze ibyumweru, kandi ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO zabigiramo uruhare. Iyi EJVM Plus isimbuye n'ubundi yari yitwa EJVM, noneho itari irimo AFC M23 ndetse na leta ya Kongo. Ubu ngubu noneho umwihariko w'iyi EJVM Plus nuko bose bazaba barimo. Yes, nuko nkuko bimeze, ubwo n'ibindi turakomeza kugenda tubigukurikira. The Quick Times News and Hosiana Benga, turabakunda cyane, mukomeze kubana natwe muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro tubaha. Nongera kukwibutsa aho utarakanda subscribe ko ugomba gukanda subscribe kugira tujye dukomeza tubane, kandi igitekerezo cyawe ni ingenzi, waduha igitekerezo ukaba wafatana video zacu ukazisharinga, ubundi nkakubwira ngo amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana nawe. Dusubire mu bindi biganiro naho uri bwagende umenyeramo byinshi, nko kuba imirwano mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko hagati y'Uburusiya na Ukraine ishobora kuba igiye kongera kubura. Ibyo nabyo ndaje ndabiguha mu kiganiro kiza gukurikiraho. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe, nukora ikosa ryo kujya kure yacu. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bibane namwe.